телеканалының эфирінде хаберлер автопрограмма валетелі студияда мен София Шукурова чалышам. Кечкен еді күн девамында олған ен актуаль меселелер невбеттегі 30-даға девамында сейір етіңіз. Қырымда карантин илан етілді. Милей телеканалының хадимлері ішіні насыл девам етелер. Жұмхуриетті бірінші 5,5 миллионлық реанимобиль пайда olды. Ватанымыздан тыш яшаған қырымлыларымыздың COVID-19 хасталығының бағлы вазиет ақтап пайлашалар. Русияның ең бұйық авиалиманларында ташуларының көлемі 70%-ға ексілді. Қырым спортчылары Жұмхуриетіміздің сәкінлеріні беден межғулиетлерінен әвде ұғрашмаға тепсие етелер. Қырымда С классына айт бірінші реанимобиль пайда olды. Ойынды Жұмхури Хазат тибиеті ве әжіле ярдым мерkezіне еткізілді. Машина коронавирус хасталығы юққан яда бұнда шекленелген адамларының ташылығы үшін қоланылacak. Көпчеклі тиби комплексінің фияты 5,5 миллион рублені тәшкілеті. Оның қиметі неде бұның мұхберлеріміз біле. Вентиляция легких пациентам с поражением легких типа пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома. Сонки девернің топлаларына ұйғын донатма коронавирус хасталары үшін әжелі ярдым арабасы яна аппаратне донатылған хасталар тиби ярдымны ең yüksek дережеде елде етежеклер. Оснащен, по сути, самым передовым оборудованием для искусственной вентиляции легких. Это аппараты фирмы Гамильтон. Для специалистов это название звучит лучше как Мерседес в классе автомобилей. Это мировые лидеры. Это специальный бокс. Сюда помещается пациент с подозрением на коронавирус. Хевилештірілген биологик қорчалап ве бір чоқ қашма донатмалар. Мутихасыслар вирус дархаловына қаршы көрештің чәрелерінің назарға алдылар. Хасталылыққа ұғрағанлар үшін бокста чоқ дережелі ава темезленуі бар. Тут он обладает системой вентиляции, благодаря которой находящиеся вокруг него медработники и другие люди не дышат тем воздухом, которым дышит пациент. С классына айт бірінші реанимобилінің ичі бойлы едарата. Қонушев тербиятты бар ойдавжы кабинасы ве салон арасында ерлеше. Бойлелікнен хаста ве сағлам адамлар арасында бедени айлаққа олмай. Бурусияде ішлеп чықаралған машина бойле моделлерінің Ульяновск шерінің заводны чықара бойле техника елде еткен субъектлерінден біріншісі Қырым олды. Перспективы мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы каждый медицинский округ, у нас их в Крыму 7, получил минимум 2 таких два автомобиля. Поэтому я надеюсь, что наши медработники будут трудиться в самых лучших вообще возможных условиях. Наша задача доставить пациента в специализированный госпиталь. Поэтому есть специализированный бокс теперь у нас, есть новый аппарат ИВЛ усиленный, которых единицы сейчас в Крыму. Это очень хорошая подмога. Дайки махсус тез ярдым арабасы Қырымға 10 күн içinde кетірілейджек. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Рамазан Аливапов. Миллет үшін. Қырымдан тыш яшаған ватандашларымыз COVID-19 хасталығының бағлы вазиет ақтап пайлашалар. Олар бізге Туркиядан ве бүгін ән кескен вазиет олған Италиядан әмді Русияның чешет регионларından видео шығарып яуладылар. О ерлерде карантин низамы насыл кешкені ақтап бізім невбетті келев қамыз. Улочки пустые, чистые пустые улочки. Но наш тракторист, он работает всегда. Без него никак. То есть все равно дороги чинят. Вот. Все равно как-то потихонечку работа идет. Несмотря на этот страшный вирус. Bu Türkiye'den yollanılgan video. Alanya'da mahmutlar koyu, insanlar görünme, hevelki gibi kalabalık yok. Когда не было карантина, здесь просто было не протолкнуться на данный момент. Сейчас у нас все пусто. И даже трасса заполнена не до такой степени. Вот. То есть раньше были разрешены пикники прямо вдоль моря. Но на данный момент вот такая вот ситуация, потому что людей штрафуют. 30 тысяч. Вот я вышла на свой страх и риск. Ерлі түкенларының хадимлері себзе вемевайларны пакетлерге пайлаштырғанлар. Бала медданчықлары шыретнен сынырланған. Вот из-за этого вируса я не слышу детский смех, детский плач, крики, эти счастливые оры. И вот смотрите, вот написано, сейчас я вам покажу. Вот видите, все огорожено. И вот такая табличка, да,
что призывают людей оставаться дома, да, прям просят. Давайте будем все-таки соблюдать меры предосторожности, не думать, что вирус нас обойдет, да, нас не коснется и тому подобное. Нужно беречь себя и все-таки соблюдать меры карантина. Коронавируснен бағылы ән кескен мәселе шымды Америка Қошма Штатларда, Италия ве Испания мемлекетлерінде. Аппенин ярымадасында эпидемия башланылғандан берлі 12 бинден зияде адам әлек олды. Бұл вазиет Италияны әлек олғанлар сайысы бойынша бұрынжы ерге қойды. Экимлерге же күндіз чалышалар, тюкенларға невбетнен кірмек мүмкін, ама видео чекмеге мүмкін дегіл. Не авторизада, ну не авторизада. Окей, здесь нельзя снимать. В Италии немножко приостановилась зараженность людей этим коронавирусом и смертность. Салям алейкум, Крым. Живем в Московской области, городе Люберцы. Вот так вот выглядят наши улицы сейчас. Людей нет, машин нет. Улицы пустые. Люди сидят на карантине. Bu ise Moskva vilayetinde yaşayan vatandaşlarımız. Birinci koronavirus hastası mında bir ay evvelsi belgilendi. Bu İtalya'dan Haythan kişi edi. Karantin nizamı kersetildi. Bir ay geçken son hastalıkın sayısı 3000'ge yakınlaştı. Rusya sakinleri şaşmalamaylar samoizolyatsiya nizamında yaşamağa tırışalar. На улице практически никого. Ну так, пара-тройка людей встретишь, которые тоже так же, как и я, вышли срочно в магазин, либо идут с работы, потому что не всех посадили на карантин. Детская площадка. Вот так вот перекрыли лентой. Адыгея Cumhuriyeti mında sakinler bütün devlette olgan gibi evde kalalar. В Адыгее ситуация, впрочем, как и в других регионах страны. Введен режим карантина. Выходить и выезжать из дома можно только в разрешенных ситуациях. Сколько это продлится, мы не знаем. Особой паники среди людей нет. Большинство все-таки соблюдают меры предосторожности. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте режим карантина. Bu ise Махачкала, Дағыстанның пайтақты. Мында бүгінгі күнде 25 хаста бар, чоқысы шәрлер хапалы. Кіріштеве чықышта полиц хатимлері невбетчілік етейлер. Вот это объездная трасса, которая идет через Агачаул сюда, в Махачкалу. Вот эта трасса, которая идет через Ленинген с Буйнавска. Тут на недостроенном мосту, по недостроенной дороге тоже вот некоторые пытаются проехать. Не получается, везде стоят ДПС. Қырым, бүгінгі күнден Cumhuriyeti карантин керсетілді. Әкимиет сәкінлерге мұражат етіп, evde қалмаға рижа еті. Өзлеріні аямайып çalışkanlar арасында әкімлер ве гөнүлелер. Эсли башылар іләч ве шайтмалларны алмақ үшін гөнүлелерге мұражат ете білелер. Нақлиет серек юре. Дихатлы олыңыз шынды карантин низамыны максимал шекілде күтмек пек мұйымдыр. Керекли керексіз evden чықманыз. Бұл вақытны evde кечермек керек. Тек бойлы yol неневелки яшайыш тарзына қайтарма имканы бар. София Шукурова, Миллет үшін. Паспортларының берілуі, тазминатларының тайынленілуі, ветөленуі, топырақ дамарталарының ресмелештірілуі, чоқ функционал мерkezlerinde bu ведегер қызметлеріні әлде етмек имканы енді тек евелден язылған адамларға берілі. Бұл чарелер мартның 30-дан керсетілді. Олар коронавирус хасталығының телюкесінен бағылы май документы мерkezine кірмек үшін электрон невбет талану керек. Язылмақ үшін идаренің ресми порталы çalışa. Ахмеджит мемориетінде гражданларының шахси қабулары тоқтатылды. Енді оларының шекеетлеріні тек язма ве электрон шекілді қабул етілі. Электрон адреслеріні мемориетінің ресми сайтында тапа білесіз. Язма мұражатларыны бинаның керішінде ерлештірілген почта құтысына қалдырамаға яда Қырым почтасының yolamаға мүмкін. Адресini экранларыңызда көресіңіз. Русияның ән бұйық хава лиманларында тапшырылының көлемі 70%-ға экселді. Bu haqda Халқара hava limanlar бірлешмесі хабар етті. Апрелінің 1-ден 5-не қадар планлаштырылған рейслерінің 55%-ы лағу етілді. Ахмеджит hava limanының ішіне bu ал насыл тесер етecek? Рейслер сайысының әкелмесі бүтін апрель девамында ве ондан сон бекленілі. Бұл елжылар ақымы бірден экселген бағлыдар.
Егі имтианларының тапшырылуы июнь 8-іне кечірілді. 9 сыныфлар үшін esas devlet imtihanı июнь 9-ына тешкіл етілежек. Бойле қарарны Маариф везірлігінде қабыл еттілер пандемияның бағлы. Қырымның тәсіл, илім ве яшлар везірлігі іштіракчелерінің мүддеттен эвел тапшырылудан esas деверге янынан регистрация етті. Бұл ақымға 32 бинге яқын талибе қошылacak. Onun için Ali Okuv yurtlarına kırış kampanyasının müddeti de sürünecek. Şimdi Россоборнадзор istihsanlar cedvelini doğurta sonra onu ve regionlar için episi usulü tavsiyelerini yakın vakitte neşir edecek. Episi regionlarında Maarif Vezirliğinin acili bağları çalışa telefon numarası ekranlarınızda gösterildi. Hatırlatamız seviyeleri yekini devlet imtihanı Mayıs'ın 25'ine, esas imtihanı ise Mayıs'ın 22'sine planlaştırılgan idi. Tıbbi bir kerelik ve çok kere giyilgen maskalar bu 2020 senesi barinin trendi oldu. İlaçhanelerde olarını tapmağa pek kıyın vakitte maskalarını evde ve fabrikalarda tikeler. Kimirler olarını sata alar, başkaları ise bedava bereyler. Kırım istisalcıları hakkında Elmas Ablakimova tarif etti. Теренден чанта тікілген цехте ишқайна ямайынды мод чанталар еріне бір керелік маскалар тікіле. Берем заготовку, кусочек материала у нас нарезанный. Складываем его в 2 раза. Делаем складочку для объема. И пристрачиваем по краям резинку. Маска тікмек үшін тікежеге 2 даққа керек бір күнде бір қадым 100-ден зияде маска азырлай. Маскалар, волонтерлар ве карантин вақытында çalışmaға мечбур олғанлар үшін ясала. Маски отшиваются бесплатно, разводятся по штабам волонтеров для того, чтобы обеспечить людей, которые развозят еду, лекарства нашим старичкам и нуждающимся. Одноразовая маска. Bu maskalar da TB çeşitleri kıbı spanbontan tekile. Olarını tek tüsü başka ve haviji. Dmitri Sakhankov falcilerden biri onun müessesesi maskalar için keten kiteri. O yana klips adlı keşfiyatının müellifi. На мне маска с этими клипсами. Мы их снимаем. Тут же легко разбираем, если посмотрите, сменный блок. Сменный блок выкидываем. Он по аналогии с маской медицинской эксплуатируется в течение 2-3 часов, не более. Klipsalar kısqaç kıbı ketenini tutam. Olarını ucde printerde yasaylar bir detal için texnika bir yarım saat çalışa bir kunde 40 dane yasap yetiştireler. Dmitri da çok adamga yardım etmek için bu işini konveyer şeklinde becermege istey. Patent almağa niyeti var. Trafaret rizna ve basma parçası o pamuk ya da beyaz çeşitinde olması mümkün. Maske evde tikilmesi için tek bu şeyler gerek. Lili Setmemetova ketenini kese ve hazırlık işini baka 3 dakika içinde birkaç sade hareketinden son maske hazır. В принципе, весь процесс несложный, и каждая девушка, которая может держать в руках иголку с ниткой, она сможет для себя, для своих близких пошить и изготовить подобную масочку. Ketenden tikilgen maskanın üstünlüğü şunda ki onu çok kere takmağa mümkün. Ama böyle alda onu yuvmağa ve ütünlemege gerek. Akılınızda tutunuz, maska bu hastalıktan ilaç değil. Bu tek özünüzü ve etraftaki adamlarını korçalanmak için bir vasıtasıdır. Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov ve Vitaliy Golubov. Millet için. Aşayt ve temizlik mahsulatları sebzevat ve meyvelerinin evge getirilmesi. Böyle etip Kırımlı ONF volontörleri koronavirüs epidemiyası vaxtında şehirden uzak yaşayan esli başlı adamlarga yardım eteler. Hayrilik hakkında tafsilatlarını Muhammed Zikriyaev tarif etti. Bütün Rusya Halk Frontu'nun volontörleri bugün nasıl iş becereceklerini, ne alacaklarını müzakere eteler. Мы идем, ты покупаешь по своему списку, потом я покупаю по своему. У тебя список меньше, ты как купишь, пойдешь на кассу, если что, придешь, еще мне поможешь. Olar evvelden cedvel tızdılar, ona göre en taze mahsulatını saylap alalar. Мы стараемся не подвести наших людей, которым мы оказываем помощь. Поэтому мы следим за сроками, особенно если какие-то молочные продукты, на них очень важен срок. Мы смотрим, проверяем, заранее согласовываем с человеком, важна ли ему конкретная марка или это что-то может быть на наш выбор средней ценовой категории. Bugün en çok sorulgan mallar arasında limon ve zencefil tura. Bir hafta devamında onların fiyatı birkaç kerege ko'tarildi.
325 рублей. Я хочу сказать, что это гораздо дешевле, чем в больших маркетах в Симферополе на сегодняшний день. Отличная цена. Kerekli şeyler satın alındı, növbetdeki iş onlarının yetkizilivıdır. Mına böyle alda aşayet mahsulatı adamlarının evine kelip yeti. Ankara koyunun sakini Tatyana Danilova devamlı vakit bir özü yaşay. Ömür arkadaşı keçindi, balalar ise şehirge koçup kettiler. Sağlığı zayıf olğanın sebebinden kerekli şeylerini özü satın alıp olamay. Onun için gönüllerinin yardımını kullanmağa karar oldu. Bunun için acele bağa telefon açtım. Ну, в связи с сложившейся ситуацией с коронавирусом, конечно, лучше сидеть дома, никуда не выезжать. И я, в общем-то, придерживаюсь, прислушиваюсь к этому, поэтому никуда не выезжаю. Erkun sabah 8'den akşam 6'gaca gönüllüler Cumhuriyetimizin muhtaç sakinlerini aşağıt mallarının temin eteler. Mahsulat getirilgeni için para almaylar. Karantin vakitinde faalciler vatandaşlarımızga evde kalmağa ve izolasiya nizamını bozmamamağa tavsiye eteler. Bu sizin xavfsizliğiniz için yapılgan çarelidir. Elmas Ablakimova, Muhammed Zekeriyaev, Ervin Miraliyev, millet için. Şimdi immunitet көтерілмесі үшін халқылар арасында популяр olğan mahsulat pek gerekli oldu. Limon, zenzefil, yani imbir ve sarımsak başka aşaytmalarına bakanda çokça alına. Ve hatta onların gayet yüksek fiyatı Kırım sakillerini korkuzmay. Virusқа karşı mahsulatlarını ne yerde kaç ruble satın almağa mümkün olğan hakkında muhbirlerimiz biliyor. Торгуем с 2008 года, такой первый раз. И так как бы торговля с каждым годом падает. В связи с этим, допустим, раз 7-8. Ахмет Джумабаевның беш тақтасында лимон, мандарин, хияр, помидор тізілген. Әршей тазе фиятлар да палы дегіл. В какую цену лимон? 185-180 рублей. Две фирмы, два вида. А в целом поднялись ли цены на продукты, если в общем брать? Ну, чуть-чуть. Где-то там на процентов 10, 5-10%. Ахметжит'nin episi tükenlarında ve bazarlarında limon 4 kerege pahalılaştı. Eğer evvel bu sitrusunun fiyatı 100-140 ruble olsa, sonki günler devamında 450, kimer yerlerde ise 500 rublege yetti. Если рынки города Симферополя, там, не буду называть, да, розничные продают по 450, это более вопрос к этим рынкам, а не к нам. То есть у нас цена как бы с ней все адекватно. 200 рублей лимон, но если будет идеальный, то 300, это нормально. Это оптовая цена от ящика. Кезлевде ise limonlarını bedava bergenler de var. Kırım'nın çoğusu ticari ağları mahsulatını tamamında satın alalar. Privoz evvelki gibi çalışan mallar yedeği yeterli. Mında binlerce ton aşayt mahsulatı var, fiyatlar kelişikli. Cumhuriyetimizde gражданlar ve yüksek taşılığı boyunca koşma sınırlavlar kersetildi. Olar hepsi Kırım Hakimiyeti'nin saytında neşiretilgen. Privoz bazarı da bu tavsiyeler boyunca çalışan. Использование специальных документов, это прежде всего справки работодателя, а также справки отправителя грузов. То есть без них перемещаться люди не смогут. Mında teşkilciler erkun keleler esas talaplar dezinfeksiya yapılmak, maskalarda olmak ve her bir malının fiyatı yazılmak gerek. Bozuvlar olsa para cezası ve hatta ticaret alıp barılması yasak edilebilir. Moskalso degen yerinin bazarında kelsek, tamam sanitar saat vaxtında rast geldik. O öyle de 12'den bir gece devam etti. Hepsi ticari noktalar ve bazarga bakkan teritoriyası maksus erintilerinin ilacılana. Bu vakit satılıp toxtatıla tek aşayt mallarının pavilyonları çalışa, halgan butikler hepsi kapalı. Bu ise Kuybышев bazarımında fiyatlarında başkaca kirişte böyle tabliçkanı göremiz. Zencefilinin 1 kilosu 3000 rubledir. Почему такая завышенная цена? Не знаю, такая закупка большая. Sarımsakның fiyatı tamam pandemiya devrinde osıp başladı. Adamlar ona immunitet artırğanı için alalar. А чеснок в какую цену? Чеснок 380 килограмм молодой. 20 рублей штучка старый. Қалған meyve ve sebzelerinin fiyatı evvelki gibi kaldı. Нету людей. Цены? Не, на мою продукцию нет. То, что привозят, завозят. Ну да, там чуть есть поднялись. Сами все здесь выращиваете? Вот это все абсолютно невозможно какой-то одной семье выращивать. Есть кое-какие позиции со своего огорода. Ну, в основном это петрушка, салат, лук, это со своего огорода. Кое-что выращивают родственники, кое-что знакомые соседи. Kurpeler yetişmemezliği yok. Greçka evvelki gibi satıla fiyatı da kelişi. Mahsulat yeterli ama müşteriler yok desek olacak. Ailenin ekseriyeti evde otura. Adamlar tek pek gerekli şey için bazarga ya da tükenge çıkarlar. Вот мы, например, сейчас идем в магазин.
За продуктами? Естественно, за продуктами. И, судя по всему, главное, чтобы сейчас цены еще не взвинтили из-за того, что люди, как говорится, кому война, кому мать родная, вот кому вирус, а кто хочет себе поднимать цены. Cumhuriyet yol başçısı aşağı mahsulatlarının fiyatlarına daima monitoring etülübü hakkında emir imzaladı. Ama buna bakmadan kimir şahsi iş adamları fiyatlarını arttırmağa eteler. Hakimiyet ileri de onlarının işini teşkilmege söz verir. Sefer Şukurova, Sivil Mehmetova, Arsen Fukala, Millet için. Sport zalları ve fitness klublar kapalı olğan vaqt Kırım sportçıları Cumhuriyetimizin sakinlerini beden meşguliyetlerinin evde uğraşmağa tavsiye eteler. Yanı şarayette video idmanlarını olar öz içtimai ağlarda yerleştirdiler. Muhammed Zikiryaev samoizolyatsiya vaqtını faydalı geçirmek hakkında devam etti. Гантеллер, штанга, тренажерлар булар эпосы керек дегіл. Бу эркезге белі спорт алетлеріні армспорт бойынша Дүния ве Европа чемпионы Ленур Катаев карантин вақытында элден ясалған алетлерге деныштырды. В качестве отягощения у нас бутыли с водой, как я вчера показывал на приседаниях в плие, и рукоятка в данном случае у меня от пылесоса. Итак, закрепляем рукоятку. У нас получилась такая своеобразная штанга. Теперь подходим впритык, прогибаем поясницу и на выдохе выпрямляемся, сводя лопатки к верхней точке. Армрестлер самоизоляция башланғандан берлі эркун эвде кечірген идманларыны ичтимai алда нешіреті. Вот. И вместо лавочки, на которой будем опираться, у нас два стула. Итак, коленом упираемся на один стол, рукой упираемся на второй. Далее ногу берем, уводим в сторону для крепкого упора. Берем бутыль, спину держим ровно и на выдохе вдоль туловища тянем как можно выше. Спортчыға бедініні ерден көтергенде женлері кереклі қадар юкны қошалар. Спрыгнули. Бөлі әдеттен тыш вазиетті Ленур Катаев бедініні гүзел физики алда тұтаве. Оңа ичтимai ағларда язылы олған мұхлислері әрбір межгулетлерінің бежерлеуіні аңлата. На 100% это не заменит тренажерный зал, но если вы будете придерживаться тех рекомендаций, которые я даю в своих видео, то вы в принципе сможете сохранить какую-то оптимальную физическую форму, ну и поддерживать свое здоровье в условиях этого карантина. Милли күреш бойынша Рустем Казаков адына Бутун Қырым чемпионатының 3 дефа чемпионы Изет Кадыров да Мусафеге диққат айыра. С такой эпидемией лучше всем оставаться дома. Для этого нам понадобится 2 стула. Сейчас я вам продемонстрирую. Мы ставим эти 2 стула по ширине плеч, раздвигаем, становимся на диван и начинаем отжиматься. Бу экі курсы есе о спортив алет еріне құлана. Эн эсасы әрбір вазифені доғры бежермектір. Всем мира и добра, здоровья, берегите всех близких. Счастливо. Беден активлігі әркезге керек. Спортчылар озыны құлға алмаға тевсие етелер. Гигиена қайдылеріне диққат айырмақ, чоқча су içmek ве саулығынызны сақламақ сізін қолыңыздадыр. Мухаммед Зикиряев, Millet için. Kırım'da karantin ilan etildi. Hafsızlık çareleri artırılacak. Çok adam öz iş faaliyetlerini toxtatacak. Ama bu yengil dep sayılmahan günlerde çalışanlar da az değil. Onların arasında jurnalistler de var. Çıkışlarını sizler için hazırlaganlar hakkında Elmas Ablakimovanın levhasında. Sivil Mehmetova bazarlar nasıl çalışkan hakkında metin yazza. Yolga çıkmaktan evvel adetince sinopsis yani reportajının ssenarisi tizeli. Esasgaya karantin şaraitinde mahsulat satılığı hakkında bilmek ve başkalarga tarif etmektir. Планируем проехать на Москальцо, Куйбышевский рынок, непосредственно заехать на центральный рынок, потому что мы знаем, что с сегодняшнего дня в Республике Крым карантин. То есть даже если раньше были малые торговые точки, по идее сегодня их не должно быть. Ну, проверим обстановку и в целом, конечно, будем спрашивать у людей, как они настроены, как переживают, сидят ли дома, соблюдают ли режим карантина. Карантин şartlarında jurnalistlerinin işi devam ediyor. Onlar dünyada layatkan vakyalarını kozetip, Cumhuriyetimizin sakinlerini haber
хабердар телер. Новости на телеканале «Милет» не прекращают свою работу. Стараемся вовремя выдавать нужную и, самое главное, важную информацию для вас. Работаем в прежнем режиме. Мухбирлер, мурерлер, оператор ве монтаж режиссерлары чалышканлары себебинден адамлар тазе актуаль хаберлерны білелер. Все дома сидят, только телевизор смотрят. Все должны проинформированы быть. Очень важно, чтобы до людей доносили как раз всю информацию о том, как вирус распространяется. Телевизор для чего нужен? Для того, чтобы узнавать все новости. Журналистлер ер вақыт вақияларны мерkezінде булуналар. Evden çalışkanlarda бар олар отырған ерден малюмат азырлайлар ве эфирге бойле чыққалар. Милет нон-стоп режимінде çalışа іш күнінің башында енді алышқылы олған чәрелер дезинфекция ве сыджақ өлчелуі. Хаберлерден ғайры беди программалар муариретті де çalışа. Милет телеканалының эфирі сабайнынен қайырлы сабалар телеклерінен башланам. Гунеш чалғы тақымы бізім эфирімізні яраштырды достлар. Чал. Күніңізні ватан седасы радиомызден девам ете білесіз. Оны дүмен башында бұлынған вевде отырған ватандашларымыз дінлей. Алып барачылар дінлейджелерінен жанлы эфирде конушалар. Құтлеви мәлумат васталарында çalışmak демек бұйық механизмін қысмы олмақтыр. Бұйықтен бұйық аудитория үшін айынламақ енгіл вазифе дегілдір. Карантин вақытында Милет телеканалы яны яйнав сеткасына кечті. Мы транслируем прямой эфир оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции в Крыму. Также для детей, которые сейчас сидят дома, мы стараемся выбирать лучший контент для того, чтобы они могли насладиться самыми лучшими передачами и интересными фильмами. Evde qal kanalımızның епсі программалары бойле хэштег еле чықа бізнен қалыныз ве өзіңізге мұққайт олыныз. Эльмас Аблакимова, Ирвин Миралиев, Милет үшін. Буен мыйын ве актуаль саяси, иктисади ве ичтимаи хаберлерді. Бір аптадан сон хаберлер авто программаны хачырманыз, хайырлы ақшамлар сағылық мен қалыныз.